Assalamu alaikum, hurmatly görermanlar. Men hazır Жалал-Абад şäheriniň Kögart mikroraýonunyň Roza Azimova köçesi menen Jamaşev köçesiniň ortasynda turam da. Muna şul жерден günde ötüp ketip atyp şunday bir ıpılas o şerdeki koşnalar şul gelip turup musurdu taştaşıp şu жерге bu yerde musur çakalar var, aga jetkizbey ушинтип таштайт да. Мына азыр келатса, мына аксакал өзү жыйнап атыптыр. Аты Шамш экен. Мен ыраазы болуп ушул аксакалдан сурадым, эмне ушул жерде иштейсизби десем, жок, иштебейм дейт. Жөн. Аксакал бир мүнөт сүйлөп коесузбу? Шамш эке, ушул элдин ушундай кылып өзүнүн жашаган жерин ушундай кылып мусорго таштап, ыпылас кылып кармаганына кандай деп ойлойсуз? Жаман да. Her nerse bolot bunda. Ne deyt elеңiz ушул адамдарга, ушул кошуналарыңызга? Koşunlarga aytiş gerek da. Koşunalar, urmattуу koşunalar, mına aksakal kары başı menen чыгып өзү иштеп атат ушинтип. Gelip bir мындай жардам берип, жок дегенде bir таза кармап, мусорный мына бу жерде эмелер турат. Çelekler. Uşularga salbay mına şintip karıgan kişi özü kılıp atat. Allah razı olsun Şamş aka, siz özü başka jakta işleyt ekesiz. Çok. Emin bu bizden eldin ahmakçılığı da. Mına 5 metre жерге gelip baldarını jönötöt karasak, men atay arka jasagam şunday sıyı menen jaknakay batkaka batpay musur töksünde. Bunu o musurlar ortasına çeyin jetip kalat. Atenesi ötpeybi. Apasının ahmaktığı. Atasının ahmaktığı, şu baldarını şunday kılgan. Mına men 75'ke çıkan, men bir ayda bir şuntup tazalap gitem. Rahmat apa, rahmat. Ertesi varsa kayra mına şu. Men bayağı günü dagı bir jolda emeleri tartıp anan şunu dagı tartayın, bu kanday adamlar tazalabayt. Bu tazalagandan emes, bu özleri şuntip çaçat da emes. Özü adamlar özü ahmakta. Bolbosa şunu balam o musur janında şoğa tök dese olur. Kudaydan ham korkpayt bular. Menet kılıp atat, şu çop-çoң kişiler şunu atat degenin orada karasan emi. Jarımenge çalgamız, bugün hem jarımını alalım. Rahmat apa, rahmat. Men hazır getip atıp bunu Şamş akany görüp kalıp razı olup men özümden şu жерге az jakından beri yaşap atam, men dagı jardam beremen anan Kuda kalırsa. Bolup tur. Jardamды мындай çaytkanda jardamdын деле кереги жок. Ата-энеси ошо аялдар отуруп алып, балам мусорго апарып төк деп бир эки жолу катты өзү ээрчип келип баласын карге төктү. Ал десе эми кара, onu шипирдин үстүнө чейин ыргыткан. Муну чоң киши кылбайт да. Тазалыктар келип тазалап кетет. Аларда сөз жок. Алар байкуштар келип тазалап кетет. Эртеси ушул акыбал. Ал адамдар бизден. Biz ошондой кылып атабыз да. О, туура айтасыз. Анан эми карасам ушул кандай жакшылык болсун. Бул жерде наны да бар, окаты да бар. Заман Кудайдан коркпогон заман окшойт. Кудайдан коркпогон. Эми ушунун тазагысы өздөрүнө эле приятно го. Мен ошо жашынакай сый менен жейсин деп мына бетондоттум атайын. Ылайдан өтпөй ошака төкпөсүн. Наркы башынан тазалап келет абыз. Rahmat apa. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Men emege kılgan jokmун. Allah razı olsun dep kılıp atam. Rahmat apa. Gün alış ошол. Mına sizlerdi adamlar göröt, balkim biйлик öküldörü da görüp, balkim kandaydır bir kömök körsetöttür. Sizlerge çoğun rahmat. Mına men şunça bir aydan beri yaşap atam. Bir uşintip günde şunday nerseni görüp men zehnim keyip ötöt ele da. Çoğun rahmat sizge. Rahmat. Yemen buna menen salgın. Bardygy jakşı işlep atышат. Аны biz мындай шаар оңолго мен эл оңолбой атат. Эл оңдолуш керек. Шаардын ичин карачы кандай кооз болуп кетти. Сүйнөт, көзүң сүйнөт көргөндө. Анан монтуп үйдүн алдына келсең акмакчылык да бул. Ооба, мейли эми. Мейли. Allah razı olsun.